kada boleh mencari nang haram, kada boleh mencuntan. Ini bulik imbah di pahumaan sawat aja memutik pucuk gumbili orang, kada boleh. Atau mengangkat luka orang, tapi luka tuh orang mencari iwak, kada boleh. Itu tak. Bepada lawan bini beunjun, datang ke rumah bini takajut, abahnya iwak apa nih? Iwak unjunan dingai. Iwak unjunan. Napa kepalanya limpak-limpak? Biasanya iwak unjunan tuh muntung rabit. Kita memacul kawat tuh kan muntung rabit. Ini kepalanya limpak. Inya punya kepala limpak itu biasanya iwak tuh iwak luka. Inya hendak betimbul tuh tahangkop. Anu lingsak kepalanya tak. Itu iwak luka biasanya. Dinta kalau di higa gulunya itu tuh iwak apa? Lalangit, rinji. Tahu juga di langit di rinji. Nah itu terjun tak ada mau kalau beunjun muntung rabit. Jadi ujar nang bini dusta pian abahnya ini lain iwak unjunan lain nih iwak luka. Ujar nang laki di mana tahu ikam tuh muntungnya kada rabit kepala limpak. Di mana uli mengangkat luka orang. Nah bulikakan ulun abahnya rida lapar cuma ulun kada rida ulun masuk neraka. Rupanya bini walik. Mudahan nang halal, amin. Jaga banget, jaga banget.